IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Patsa ni Mayor Bingbong Bunwa na itiili ti San Nicolas sa Maysa karagiti Solusyon at tapno malapdan ti Layos karagiti Kalsada itiili kat iti Pannakasimpa dagitoy. Kinanana kasi ti Kalsada nga nagturo nga iti dakkelamole iti San Nicolas kat nalpason iti Pannakatarimaan na kat nalukatanan na ti one way. Inbatad na karetoy at tiyempo ti panagtutudo ang maamuan no napintas iti Pannakaarami da iti infrastructure project no saanan nga aglayos pay. Kasi na po Diyos, malmalpasan ka. At dapat sa antay na may implemental amin. Nakatupaten, passable must have been, and selected vehicles kailang, i-limited kailang kaligiti light vehicles na ito itapnahan o na nagka-traffic and pakakitiran na. At umay tututugto doon, take pa natin moment of truth. Agbalimot lang dito nga plano, dito nga project. We are very, very confident na DJ the solusyon na nabayagin yung papawaray tayo dito sa Nicolas. At peso, pagpasit lang ang todo, ito na yung tayo saan na makapag nati-tricycle. Sa pila ko nasolbar tayo ito yung nasa natakal na problema tayo sa Nicolas. Kabayatan na kinuna ni Bunwa na manmano when dagiti payla ang light vehicle di may palubos sa sumrag kan dumalan tapno saanan na kumaro ti trapiko. Inayon na umabo iti 20 milyon na pisos ti pondo na ialokara iti nasa o proyekto babaan na ti Department of Public Works and Highways kan iti opisina ni 2nd Congressional Office Congressman Angelo Marcos Barba. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.